ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا بهم ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. آیا نگویا کسان تجداوی کئی چیمان راوڑے دی پائے کتاب چنازل شیر تاتام او پائے چنازل شیستان مخیم کوشش گئی دی چھ فیصلے اوسی طاغوت تا او حال دارے دی تا حکم شو چھ کفر بکئی پا طاغوت او غواری شیطان چھ گمراہ کی دی لرا پا گمراہ لریم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. اکم وخشی ویلی شدیتا راش حقیقتا چلا نازل کرے اور راش رسول تا ایدتو منافقان خلق چمخڑ استان مخڑول. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن ردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نصرنگ دری حال کلچ ورسیدی تا یو مصیبت پس سبب داغ عمل چمخ لے گلے لا سن دریم بیا راضی دی تا قسمون کئی بالا منخنو غختلے مگر نیکی کول و جوڑخ کول. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبهم فاعرض عنہم وعظہم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. دا خلق دی چپی جنی اللہ آغا چدری پزرون کریم نمخوارا دینا آواز کو دیتا اوائے دیتا ددید نفسنو مبارکی یا ددی پا مجلسنو کی خبرہ سرنا کا. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ان لے گلے منگا اس رسول مگر دے دا پارا چدا خبر دے امن لشید اللہ پا حکم او کدے خلقو کلچ ظلم کو بخبل زاننو تال راغلے بخنے غختے دا اللہ ناو بخنا غختے دا دید پار رسول خام خامون دلے وی دی اللہ لرا توبہ قبل ان کے رحم کا ان کے. فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلمون تسلیما. ندا دارنگ دادی چوئی قسم دے استابرم نشی مومنان کے دے تردی چ فیصلہ بکی پتا فارغ خبر کے چ پیداشی ددی درمیان بیا و نمومی دی پخپل زلونو کے سخفگان دائے فیصلے نہ چتا کڑی اور تابع کی بدی پتاویدار پورا. ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم ما يخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. اور کفرس کرے منگا پری باندے چوج نے زانو نخبل یاوزے دخبل کورنا پتابدار دری نبی کے نکو دے کار لرا مگر لکسانو درینا. ولو انہم فعلوا ما يوعظون به لکان خیر لهم واشد تصویتا. اور کدی کڑے ہاں شدی تواز کے دی شدائے خام خادی دا پارا بڑے غورے اور زیاد کلک ان کے ددی ضرور لڑے پہ ایمان. وَإِذَا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اور خواہ دغ وقت بخام خاور کرو منگ دیتا خاص خپل طرف نے ثواب لے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور خام خواہ توفیق ورکڑے منگ دیتا رسید لاریم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اچانچ تابعداری اکڑ اللہ و رسول دا کسان با مرگری دائے کسان سرا پس دا مرگا چنام کڑے اللہ پائیم چاہ پیغمبران دیو صدیقین دیو شہداء دیو صالحین نیکان
او خیستری دا خلق پمرگرتیا کی ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما دا فضل دے دا اللہ دا طرفنا اور پورا دے اللہ تعالی علم والا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات وانفروا جميعا اے ایمان والو اونی سے اخبل ساتنا نوزے جہاد دپارا ڈلے ڈلے یاوزے پیوزل وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنَّ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا یقیناً بائستہ سنا دی شروع سرست کی نکورسی تاس مصیبت دیوئی یقیناً انعام کرے اللہ پما کلچ زنوم ددی سر حاضرم وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اکور سیتا اس فضل دا اللہ طرفنا نخام خادی وئی گویا کہ نو پمن ساسو پمن زد کی دوستانا ہے ارمان دے شزوے ددی سر مر گرے نو کامیاب شیوم پا کامیاب لویا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا نو جنگ دکی دا اللہ دین نو چتوالی دا پارا آخلق چی قربان کی جن دنیاوی لرپ آخرت او چاچی جنگو کو دا اللہ دین دا پارا وجل شدے یا غالب شو زردے ورکوب منگادت صحابلیم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا سوجر ساسو جنگ نکوئے دا اللہ دین نو چتوالی دا پارا اور دا بچکولو دا کمزورو دا نارینو زنانو دا بچو آکسان چاہی ویے رب زمگا اوباسی منگا دری کلینا چی ظلم کون کی لدے حل اور آکیم لرا خاص تخپل طرف نہ سوکار چلے ان کے اور آکیم لرا خپل طرف نہ امداد کو ان کے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا ایمان والا خلق خجنگ کید اللہ دین پارا اور کافران جنگی پلار دا طاغوت کے نقطہ جنگوں کے مرگرو دا شیطان سرا یقیناً چلول دا شیطان دے کمزورے علم تر الى الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیة اللہ او شد خشیام آئے نگوریا کسان تشدید ویلی شو بندو ساتے اخبر لاسون دا جنگنا و پابندی دا مانز کوئے و زکاة ور کوئے نار کلا چی فرس کوئے شو پدی بانی جنگ کول نتاوخ یوڈل دا دینا یریگی دا خلقنا پشانت دا یرید اللہ نام بلکہ زیاد یریگی وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا خرطنا الى اجل قریب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا اور دیوائی یا ربا ولی فرض کتاب ہوں بانی جنگ ولی دین رسکولو منگا انیٹی نیز دیتا تو آئے نفید دنیا خلگی دیم آخرت غرد آشال رائش اللہ نے یرا کیم اور ظلم نکی گی بتاسو بقدر دتار داٹو کی رکجوریم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ کم دے چی تاسو لاندی کئی بتاسو لرا مرگ اگر کئی تاسو ببرجونو بنگلو مضبوطو کی اوچتو کی وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ کورسی کی دیتا سخوشالی دی وی داخو دا اللہ دا طرف ندام
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ کورسی دیتا سو تکلیف دیوائی داستا دو وجندان قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا تو دا ټول د الله د طرف ندیم سوجر د خلق قران نزدین دی چې پوشی په مقصد د خبران ما صابك من حسنة فمن الله وما صابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا آشور سیتا تس خوشحالیم داد اللہ دا فضل دا وجہ نیم سچور سیتا تس تکلیف دا ساد نفس دا وجہ نیم اور لے گلے منگا تو خلق دا پارا رسول اور پورا دا اللہ تعالی شہادت ورکون کے صاحب رسالت من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا چاچے تابیداری در رسول اکڑان یقیناً تابیداری در اللہ اکڑان او کشام خواڑو در تابیدارینا نو لے گلے منگت پدیبان نے ساتنک ان کے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ دیوئی کار زمگد تابیداری کول نو کلش اوزی دیستاد مجلسنا بار نو جرگی کئی اوڈل ددینا سوا دائنا چدی ویلیم واللہ یکتب ما یبیتون فارزنم وتوکل اللہ وکفا باللہ وکیلا اللہ لکی ہاں چدی سی جرگی کئی نمخواڑا ددینا اوزان سپارا پا اللہ پورا دے اللہ تعالی کار چلا ان کے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا آیت دی سوچ نہ کئی پا قرآن کے کوے دا قرآن دنیز دا غیر اللہ نام خام خام اندلے بدی پدی کتاب کے غلطے ڈیرے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ او کل شراشی دیتا او خبر دامن وی یاد یریم خوری دی آغی لرا بے تحقیقا او کدی ور رسول وی آغا رسول تا او خاندان دا پویت دا دینا نخام خواب پویشو بے پدی خبر بانے کسان چراخ لی دا خبر لرد دینا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا کنوے فضل اللہ پتاسو پا قرآن اور رحمت اللہ پر رسول اللہ علیہ گلو خام خاروان شیوے تاسو پا شیطان پسیٹو الما سواد اللگونا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرز المؤمنين نو جنگ کو اللہ عظیم دو چتوالی دپارا تکلیف نشیور کے دیں مگر سام نفستام تکلیف نشیور کے دیں مگر سان نفستام اور تیزیور کو مومنان لرپ جنگ عصى الله أن يكف باس الذين كفروا والله أشد باسا وأشد تنكيلا نزدید چبن بکی اللہ جنگ کافرانو اللہ دے دیر سخت جنگ کا ان کے اور دیر سخت سزا اور کا ان کے من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا چاچے سفارش کو سفارش خیستا وی بدل را پرخاد ثواب دائے چاچے سفارش کو سفارش نہ کارا وی بدل را پیٹے د گناہ دائے دوجے دے اللہ تعالی پارسی بانے طاقت درون کے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا کلچے سلام اکڑشی تاؤس سلام نو جواب ورکے دیر خیست دائن آیا آغا واپس کہے یقیناً اللہ تعالیٰ پارسی باندے حساب کو ان کے اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیہ
ومن نصدق من اللہ حدیثا اللہ دے نشتہ حقدار دا بندگے سوا داغنا خامخارا غنڈی و تاسو قیامت رستا چی شک نشتہ پائے کی سوک دے دیر رشتی نے دا اللہ تعالیٰ نا پا خبرو کولو کی